nyamfo Ekow Kweinoo na hye Ekumfi tete Omankrado de hye mechere na Enu Mutaku na otodo bi ne ba nyamfo Ekow Kweinoo abomozen ekesehye bia zama Ekumfi Essarkyir de hye da wonsome na wofanye te nde nkan ICT center na jumazi kodo abra na Ekow Kweinoo shefa zaka neje mechere na Mutaku aboko kura mfi eson echi na jumazi asono oye oba penyin mechere nyamfo hene maame professor na je no poku na so oye fanka tufu banizifo echizifo ze ma oye his excellency John Mahama do pay say wo Ekumfi Essarkyir na asema na o kan de Essarkyir me wo mozen de oye dan a oye fe not de mino obezi ni na we sese dem wa ba ya nchi maso botima boto na wa hwe ne fi wo so we suaze ma abomozen akwanyim wo dwumezi aso no emyafo Ekow Kweinoo na echi professor na Jane na echi dana esara otodo eson muchere Essarkyir Omankrado na kan ma wo twa homom na obe dan na ehwe dan muza na seye ka ICT center muchere information and communication center awe Ekumfi a ozimu na oye fewza na eyi Essarkyir zi sinten a ya enye biom da mentino na oye few oya hoboso de ndey a wiase okoya oya ayezin pewie na se obi tumututu botom de ono ze oman adwuma na obeyeza na ono ma Ekumfi TV abegofo me kan de yamane mbo na adwuma na eboto asra so de adesen afoforo so a wo fie Ekumfi wona echi fie Ekumfi na mpo wo do na wo pede ona me Ekumfi TV denti obe Ekumfi obe businesses na mpo wa abo me Ekumfi akodo no omambozi na wobe na wabo me Ekumfi etompon enyo ehwe ICT center ni muza na wonde computers no oye abef computers na ehwe mbo tables and chairs na ohoza na oye hweware ye na eyi chede Ekow Kweinoo abambozi na bobo me humasua etompon we Ekumfi mem impo onsohara Ekow Kweinoo obi a beye mfi ebasani obombozi nde se odubra wocho BC ya obombozi nde mche ma set na nzoka kan obiara no otum odebre oye adishofi ma wotum odebro ma wodim twhwo BC na ehwe mbozi no mba adishofo we Ekumfi obombozi na chere ewu Ekow Kweinoo nse wo mbi the man sompo no onche biara oye mfida mechere the maiden science and math quiz woye we Ekumfi no owe Ekow Kweinoo na nse sazi bi chere abentei wa bombozi na waye na dwinde bobo ama Ekumfi humoso so wotum na wa akwanyim owe Ekow Kweinoo za Ekumfi TV abegofo ya kan de ya mishrawo na onto nkom na ama wanwozen na ma okotoku no mundor de ma obeya won sabotuma aso Ekumfi man na do na obebere onyam bo no so etum aboan ma ozenyim nyam hye na mpuntu na nkodo za abra Ekumfi man ebusafo majam wa na afi mama mahwemfo yini bi na za kodo wo oye Ekumfi Essarkyir na emi amze amanze bre muze bomo muze bramo mezianye Ekumfi Hammond the only international fan blogger bombozende ebohu Ekumfi TV hwehwe wo YouTube YouTube bo Ekumfi TV ebohu de nyan channel no baba bombozende ba subscribe ahwe ni videos I like na comment Eko Facebook or Ekumfi TV. Follow nyan, like your page, comment, Twitter Ekumfi TV, Instagram Ekumfi TV, TikTok Ekumfi TV. Aha, na mzimu bisi. Madam Asbebre. Ati wayo no ura, yami tata, yamana ren. What's up, wanini pa, nasa ati pa wofyo ye. Yama ya biraye, sabe ya. Amani beye ya, every yanara. Asitne beye ya, every yanara. Oh, amani beye ya, every yanara. Yama ya biraye, sabe ya, every yanara. Ganamaya wusuma yenyi de biako nyame chaza yendaranye what's up nasazi pa ofele yamaya biraye onobeye ya
wasom, yeah, Nasadu. Ati why no ria, Yamitata, Yamana, wasom, Waninipa, Nasati Pabo Fio, Yamaya Biraye, Saveya. Amani Beya, Efrianara. Asitne Beya, Efrianara. Oh, Amani Beya, Efrianara. Yamaya Biraye, Saveya, Efrianara. Ganamaya Wusuma, Yeni de Bianco, Yamichaza, Yandarani, Wasum, Nasazi Power Fili, Yamaya Biraye, Omabeya, Wasum, yeah, Nasazi Power. Ati why no ria, Yamitata, Yamana, Wasum, Waninipa, Nasati Pabo Fio, Yamaya Biraye, Saveya. Amani Beya, Efrianara. Asitne Beya, Efrianara. Oh, Amani Beya, Efrianara. Yamaya Biraye, Saveya. Ganamaya Wusuma, Yeni de Bianco, Yamichaza, Yandarani, Wasum, Nasazi Power Fili, Yamaya Biraye, Omabeya, Wasum, yeah, Nasazi Power. Ati why no ria, Yamitata, Yamana, Wasum, Waninipa, Nasati Pabo Fio, Yamaya Biraye, Saveya. Amani Beya, Efrianara. Asitne Beya, Efrianara.